zareten guztioi, beste behin ere jendetza bildu gara Gasteizen. Eskerrik asko guztioi eta modu berezian beste tokietatik etorri zaretenoi. 4 urte hauetan gure eskaeretako batzuk aintzat hartzea lortu dugu. Baina, hemen EAEn eta Nafarroan oinarrizko eta funtsezko erreklamazio bat bete gabe jarraitzen du. Hau da, pentsiodunen diru sarrerak 1.080 eurora arte osatzea. Eta horrela, pentsioetan eta soldatetan genero arrakala desagerrarazten laguntzea. Decía que en estos años algunas de nuestras reivindicaciones se han conseguido, pero la reclamación básica y fundamental sigue pendiente. Complementar hasta 1.080 euros los ingresos de las personas pensionistas y contribuir con ello a erradicar la brecha de género en pensiones y en salarios.